Michail Dudaš i Tomas van der Placen zecom bešodovali preco vážny sport i fyzična aktivnost i predstavili im da skelju disciplini zešec boju. Vi pripovedali i inspiratívnu Tomasovú životnú pripovedku, ktorom pred daskeljima rokami diagnostifikovani kancer. Von Horotu pobedzel i uparto treniral, že by potom osvojil zlatnu medalju u zešec boju na Evropskim prvenstve u Amsterdamu 2016 roku. Dzecom bi im nasam presporučal, že bi še naučili i predluželi bavic i uživac u bavisku. Nješka sam bul na begelju i vizel sam dzeci jak behaju, skakaju i zabavjajuše, a pre sport toto hodni predlužic i ket odrošnju. Dumam, že vše treba ohabit častočku dzecka u sebe i nigda še nje presta zbavic. Važno, že bi osoba otrimovala fizične, a s tim i mentalne zdravje. Keči zdravi, život ljepši i lješćejši. Bardzo mi miło, że sme tu z atletskim klubom Rusin i tako zvoni da upoznaju Tomasa. Zahľadam, že on bardzo dobry chlapec i jeden bardzo dobry primer za djeci, ktorí eto, jednoho dňa postanju sportisti. Mnje bardzo bilo bitno kad sam bol klinac da vidim da kto mi bude predstavlja za jaki uzor i da vidim pravi stvari. To da co mi u sportu musíme robiť, to nam obovязка. Mi ukazujeme, že jak krašni, na dobri, na zdravi i na ispravni sposob može dojsť do uspjehu u živoce. I na tot sposob motivišeme klincov da budu ljepši ljudi jednoho dňa, či budu dobri sportisti, či budu dobri programeri, či budu dobri maljare, či budu to god. Da uče na pravih prikladoh. Sportistov u ruskim keresture privitali predsjedateljka atletskog klubu Rusin Sanja Tirkajla i trener Dejan Budinski. Dzeci še na počatku hanjbeli, a potim atletičarom ljubopitljivo postavljali pitanja o ih živoce, familiji, sportu i kostiranju. Jak pamjatka na to dzenj, ostanju im velji novi znanje o atletiki i tih viznačnih sportistoh.